Dankie bafethu eSoweto ebukhosini uTony Montana bafethu. Ya story time bafethu. Ngithi ngishaya ngestory sakaThami. uThami bafethu out ekhulele eSoweto from Eastern Cape weza nabazali bakhe ngayi wakhulu uSamzini wafunda primary higher primary makase kazofika ku-riding ku-high school ilesikhathi abazali bakhe babuyele emuva, so they have to ukuthi babuyele emuva Eastern Cape and then babafika ngada azange bahlala isikhathi eside bashona and then uSamzini kumele abuye ngayi azohereza. So uSamzini makabuya ngayi azohereza bekuwumuntu wamatoho bekazijayela iMondia, bekazijayela iRobertson, bekazijayela i-riding i-Aratin. So uSamzini bekane-girlfriend lebekabloma nayo, wabloma uSamzini nale girlfriend until waze wayimithisa. Mayeba pregnant uSamzini vele beke bayashayela amatoho wakhe, unfortunately ke kampedela. So kabheda to the extent ukuthi uSamzini waze wabona ukuthi enhle yazini awuthi ngiyobona enhle ukuthi la ngikhulele khona lezangada zenza yabo washaya around eZola makafika ngada lezi vele akhule nazo la from childhood uzithola vele zishaya around zishaya ama-highest yabo. Wacela ispace uSamzini zathi mfethu uSamzini bheka ufike eGrand sharp. uSamzini makafika endlini akasho emedini ukuthi enhle sekayi-round uyabona, and imedi inabo ma-6 months pregnant. uSamzini sharp wavaya naleza seZola bayoshaya bapopa mfethu. Unfortunately igetaway bengekho ke yabo, mabathi bagetaway car uthola ukuthi isikhathi sesivayile baboshwa, so batrayela and then uThami was sentenced to life sentence in prison. And then ekuhlaleni kaThami ejele uThami ugcina enhle kayenza yonke into eTanyana, ayikho into angayenzanga uSamzini eTanyana. Ngithola urapile, urofile, yabona wenze yonke into and bekahlukumeza wonke umuntu, yanganamuntu enhle ukuthini uzothi lo ubuya va akamhlukumezi, yabona. Yeah, like beka heartless, yabona. Ngayi uSamzini she made pregnant, yabona, imedi isale ya deliver uSamzini akekho, ayicavi nokuthi uSamzini uva. Yakhula incosi and incosi kaSamzini bekuyijita, yabona, odelilayila igaya igama likaSenzo. Wakhula uSenzo mfethu sekuyintwana ebhizi estradini, bayithatha bayibhayisisa isizolo lapha ekhoneni, yabhayisisa izolo babona ukuthi lentwana islim yenza nemali, bayithatha bayise eJozi, yabona. Yabhayisa lentwana yabhayisa bagcina bayifaka enhleke eMalikina Road, uyabona. Igcina seyishaya ni-international seyashushumbisa ke manje, uyabona. Ayishaye mfethu, izinto vele zibe simple endlini because lentwana le ukuze enhleke estradini ibonile ukuthi enhleke la endlini kuyabheda, uyabona, yagcina estradini, uyabona. Unfortunately ke azange enhleke ihubuluza isikhathi eside, yaboshwa lentwana le, iboshwa eThailand, ivayisa ama-drugs, iboshwa e-airport. Mayiboshwa mawuledi i-history yaziphinda, akacavi ukuthi lentwana iva, uyava uyofuna moshar zonke nje le ndawo lezi ungafuna umuntu ukuze esibhedlele, uthola ukuthi hayi usenza akatholakala, yabo. Kube nomakhelwane athi hayi mfethu bheka ungabheki mfethu kule ndawo kuphela, yabo, ukubheke naseDanyana, yabo. Sharp laka Senzo lavaya la eDanyana, yabo. Malifika bayalitshela hawu Senzo ukhona, uyabona, Senzo ngubani ukhona, uyabona, alijabule ke, uyabona. Bambize kuyazwakala ngada ivisit, bakazwakala ivisit baketchup, yabona, ilamahag liyakhala ulidi wenze njani Senzo, siya explain uSenzo ukuthi mfethu mama ngenza life sentence, ngenza 25 years, bangigwebe 25 years, bangithole nama-drugs. Unfortunately ke bengiphanda nje ukwazi ma ukuthi la ekhaya kuyabheda, uyabona. Mama mfethu asihlanyiswe 25 mfethu. So umama uthe makakhala wagoba, uyabona. Uthe makaphakama une-out enhlekile beliyashanyela lapha nenhleke riding ivisit ayayifanisa uMaulidi makathi ayibheke kahle. Thami sekayimemeza, yabo. uSamzini makathi Thokozile, Thami ufunani la, yabona. uThami sekayasho ke manje la uthi man Thoko aphume kuye kuyoThoko angene uSenzo. Senzo uyakhumbula mangitshela ukuthi ubabakho
wahamba la athi uyofuna amatoho. Nangu ubaba kahlanya uSenzo. Mama, ubani? Lo uyangiphepha la etshele everyday. Yo, mfethu ahlanya umama kaDayiding kaSenzo. Thami uyenza kanjani lento enganeni? Ethi mfethu like kube chaos lapha nevisit mfethu. Gcina kuvela omunye umadala msana eprison wara. Makathi uyabona mfana simaye lapha enhleke eDayiding. Ivisit kuyakhala. Yabona. Ayi athi hey shobile namhlanje evisit. Khala nabo khodoba izinja zejele. Yangithola. So Dayiding le yangifundisa njengoba nginaye ke uSithamzini lapha neTanyana ukuthi crime does not pay. Oh, crime does pay in a bad way. I hope unizwile bafana. Danke Soweto ebukhosini inside the Royal House. Hello Mzansi, welcome to Mgoso Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. You guys, saze sababhlungu stories, saze sazwela. Guys, it's true when they say crime does not pay because it doesn't pay. Qobo phela. So angisasixoxa kakhulu story guys nezwile story mangitosixoxa ongithoze ngesimosha, but what I'm trying to let people know ukuthi what the warden said, warden akasangaqambe manga ubani bangamane bamdreke bakhulume whatever labafuna kuyikhuluma ngaye, but warden ukhulume iqiniso vele bantu ejele ma-inmates ayalalwa too much. Imagine ulala uzulale nemntwana wakho because awumati wena waboshwa mntwana wakho asengakatalwa. Mntwana wakho ungena ejele uthola wena usejele wena uyamlala because you don't know ukuthi mntwana wakho. Kwase kuba matima imagine lo maka ukuthi waphetheka kanjani. Yo, it's so sad nkosi yami, it's so sad. If bantu bangafunzi no still bangaboni ukuthi kuba sejele kubhlungu kangakanani, kuba sejele kubeta kangakanani. If bantu bangeke baze bavule emehlo no ngeke basaphenze bawavule because what the hell. This is a very sad story, and people are commenting lapha kule video lapha ku TikTok basho ukuthi we sasababhlungu story sebhlungu endlela lesimanga, like kubhlungu like kubhlungu sebayobukana njani noma ngabe they wanted to mend their relationship babe nemntwana, but ulungisa njani relationship lesa nje baba kosolele nawo because abekangadi ukuthi umntwana wakhe. Yo guys, hope wonke umuntu udlalele ekudzini nebugebengu. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I'm signing out. Goodbye.